Akasvani Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajiri, Ahanbada, Maruiba Pau. Mukhermanti Nongtomban Biren Hairi, Raja Sarkar na Sakot Torangi Tabakaya Paikat Pagaloinana, Santi Yamasung Mausagi Tangdu Laitaba Pibam Hanjilhan Nabakan Honari. Raijagi Veterinary and Animal Husbandry Vivag, National Dairy Development Board, Amasung, Manipur Milk Producers Cooperative Union Gimarakta, Yana Warol Amangasi Shahi Tongakre. Raija Sida Road Safety Manka Mari Lainana, Niom Kaina Gai Towat Tingna Batabak Kaya Paikali. Sangsat ki Saba Animak Yapun Bamipamda, Rastrapati na Wangang Bagaloinana, Sangsat ki Budget Mipam, Nasidagi Hokre, Amasung, Selto Mantri, Nirmala Sitaraman Nangasi, Economic Survey, Lisangani Kunmari Kunmanga, Sangsat Putokre, Kendragi Budget na, Hayang Putokani. Mukhermanti Nongtomban Biren Hairi, Raija Sida, Saukhat Thorangi Tabakaya, Paikat Pagaloinana, Raija Sarkarna, Santi Yamasung Mahausagi Tangdu Laitaba Pibam Hanjil Hanaba, Kanna Hotneri, Sekma Yamasung, Kangla Tombida, Nauna Saba, Ima Kaitel Sing Changaba, Amasung, Sekmai Police Station Gi Quarter Sing Sana Bagi Jatra Hunbagi Thoram Dangashi, Sri Biren Hai, Haujik Oiriba, Raija Sigi Pibamda, Mioi Kaya Sauna, Awaba Mayoknari, Magna Hai, Lisingani Taratareta Siam Kiba, BJP na Luching Basarkarna, Miyam Gi Aifana Batongan Tongan Baskim Kaya Paikatuna Lakli. Raija Sida, Chief Minister Gi Hakchel Gitengbang, CMHT, Mai Pak na Chana Handuna, Beneficiary Lakani, Lising Tara Mangaromda, Lupak Koti Chani Marpuma Palongi Sen Pampangan Kre. Magna Hai, Ayushman Bharat PMJAY Scheme Gi Makada, Mioi Lak Ohum Henbada, Lem na Layang Bagi Kudong Chaba Pangan Kre. Mukhermanti na Hai, Haujik Pawbada, Raija Sarkarna, Nupi Singda Sakti Pinaba Thorangi Saruk Ama Oina, Ima Kaitel Kuntaret Sare, Lupak Koti Tariat Om Sangna, Sekmai Kangjay Bungbu, Malem Githaki Football Ground Nama Ohenaba, Sengbat Pagi Tabak Chatari. Masi Atuba Matamda Loishina Bohanabada, Miam Namateng Pang Binabasu Sri Biren Hairi. Magna Hai, Raija Sigi Miamda, Masagi Sentok Lehenaba, Economic Revival Mission Hodokle, Kurkulda Hangliba Relief Camp Talaiba Mioi Singna Pisilakiba, Memorandum Adugi Matang the Paladuna, Mukhermanti na Hai, Relief Camp Talaiba, Mioi Singi Yaipanaba, Sarkar Asina Torang Kaya Paikali, Magna Hai. Maroina relief to lay high sensing. When the Nasi Tenari Wab said, Machina Maram Warakanda could lay back to me, Miron said, take the Kaidan Tamang Wadori, Maduki Dunkan Nasi, Quinamatam Kitan Wari said, Pantor Potabo Kauri, Fencing Kaba, Kanasatare, Loina, Biometric Lower Hore, FMR pre movement regime with the regulator and the pass Piraga, systematically Tabuk the Wahorabani. We took me them Nahangi, the mind of Pachang Bayaro. Aduki the Mukani Quinatoris. Drugs, no Mogilete, Poppy and Tapa, Tugaiba, Paba, Lete, Lepoi. Narol Singh, Masamu Panatam, Thoram to the Wangang Bada, Social Welfare Mantri, Haikam Dingona Hai, Raija Sigi Warba Matamasida Shu, Mukhermanti and Biren Gilamjing Makada, Saukhat Thorangi Tabakaya, Leptana Paikatli. Raija Sarkar Gi Planning Amasung, Manipur Police Housing Corporation Limited, Anina Sinduna Pangtokiba, Sangabagi Thoram Aduda, PICE Mantri, L. Susindro, Wax Mantri, Govindas Kontaujam, Power Mantri T.S. Bishojit Amadi MLA Singsu Sarukyaki. Raizagi Veterinary and Animal Husbandry Vibhag, National Dairy Development Board, Amasung Manipur Milk Producers Cooperative Union Gimarakta, Yana Warol Amangasi Sahi Tongnakre. Thoram to the Wangang Bada Mukhermanti na Hai, Yana Warol Adu Sahi Tongnaba Haibasi, Matam Kayadagi Korang Nangai Duna Laklabani, Kongtang Asina, Raija Sida, Sangom Hena Marangkai na Putokpangam Halagani. Magna Hai, Sano Konabagi Lamda, Olympian, Taramapal Putoktuna Mangjil Tariba, Manipur Gumba Raija Sidadi, Sangomasi, Yam Namaru Ebachinjak Ama Oiri. Raija Sigi Mapam Kayada, Sanjabung, Sangbat Pagitangai Padabadushu, Mahangna Panki. Mukhermanti Secretariat Pangtokiba, Yana Warol Sahit Onabagi Tauramaduda, Veterinary and Animal Husbandry Mantri, Kasim Basum, Mantri Singh, Amadi MLA Kayasu Sarukyaki. Network of Women in Media Gi Taramapal Suba National Meet Nasidagi Guwahati Dalaiba Don Bosco Institute of Management Ki Campus Ta Hokre. Numit Humni Chathagadaba Mipamasida Akasvani Imphal Gi Dex Editor Wycrom Chitradhani Amadi Impact TV Gi Associate Editor Joyshri Usamna Manipur Gi Mahut Sinduna Sarukyari.
Laibak asigi tongan mafam kayadagi lakpa nupi journalist Sani Romna saruk yariba mifam aduda ngasi panel discussion na singba pangthokhi masigi matangda aikhoigi paumi gi paudam ama Numit humni chupna pangthokadaba national meet asida tongan bahiram kayada panel discussion sing pangthokuna warep kaya su logani ngasi ahan banumita awang nongpok rise sing da nupi paumi singna media da logadaba thodang singa mari leinana tongan bahiram ahumda panel discussion pangthoki madugi manungda manipur da hojik thokliba irang asigi matang da su khanaki discussion aduda irang asida media na karamba thodang lawrabadi irang asi hena yangna loisinba ngamgani amadi karamba mawongda reporting tawgani haibana chingba wafam sing yauri masida sunatana discussion asida awang nongpok rise singna thengnariba fibam singi matang da su kupna khana nainaki Akashbani Imphal ki pawgi damak Don Bosco Institute of Management Guwahati dagi Waikhom Chitradhani Assam Rifles Sinduna ngasi Padma Bhushan mana phangkhrabi Rani Gaiden Leogi Zamatara Suba Mapok Kumon Thoram Mahaki Pokham Luang Kauda Pangthokre Thoram aduda mafam adugi miyoi kyasu saruk yakhi Pawgi Maraktana Aten Babrek Ama Admission open. UNACO School Excellence in Education. Subnagi lupa lising mga ahan bagi oina thibiraga khongman namadi maitramda aduga lupa lising kun thibiraga Janung Residential Campus da mingchan bagi khudong chaba si lobi ho. Chairman's Club members singi oina tha ahum gi tuition fee logjeroi. Parent ama khaki angang mari mingchan bada mari suba angang du lem na mahi tambagi khudong chaba pizari. Angang ahum oiraga na ahum suba angang dugi admission amadi tuition fee 50% khaktamak logjagani. UNACO School na konba mafam singi local parents UNACO group ki active loanees vendors and farms bankers amadi Manipur lengang na sakang na media house singi damag admission amadi tuition fee da chada tara discount bijari. Ngasi mag adom gi anak pa campus da laktu na tanabiyo. Aku pamarol gi damag ay koy website www.unacoschool.in natraga contact 8131070337. Tabiriba Pawasi Akashbani Imphal dagini Raija sida road safety man ka mari leinana niyom kaina gari thoba thingna bathabak paikhat pa hore thabum palan na siga mari leinana road safety amsung traffic awareness ki thorama mangasi Imphal ge lamphel pataleba Institute of Cooperative Management ki conference hall da pangthokre thoram du da wangang bada traffic control police wing gi SP Pramesh Arambam na hai Lambi da gari masa amadi asoba thokdun ni satliba miyoi singna traffic ki niyom ningthi ngaktu ni satlabadi lambi gi khudong thiba thokdok khargi makhai de hanthab ngamgani traffic control police ki maikai dagi lambi gi khudong thiba thokdok hantha na ba paikha liba thabak singi matang da palladuna mahakna hai yu thakjalaga thobose mamang dadi yam kana check toromoy sida kamai check to gan tam da jiki koi gi law na 195 mv na piri base magi limit se 30 mg per 100 ml habaneba 30 mg per 100 ml sidagi hek mathakta helagadi maase under influence thawre habaneba khangjalawro yu thapagi yu tha gari thor mapara gati 10000 ni ko chalan se e chalan ne jikti koi paper chalan thawdram e chalan se online ngatani koi traffic te lagadam nate government direct sakidaba Tamenglong jila da tha sigi tara dagi haukiba kuntra taruk suba National Road Safety Man ki palan thoram ngasi jila adugi deputy commissioner ki conference holder loisin kre thoram du wangang bada ADC Tamenglong Suleiman Kibgena Miamda Lambi Satpagi Niti Niom Ngak Nasatnaba Apil Tauki Magna Hai Road Safety Month Masimanung Zida message Karapining Medi maintain a safe distance while driving. Do not use phone while driving and be considerate around children, students, senior citizens and persons with disabilities while driving. Sinachingba safety measure khangningai in knowledge and information kidamak koina piram ki Surachanpur Jila dasu road safety man palan gi saruk ama oina Surachanpur District Hospital da idan tawbagi thoram ama pangthokki Handak pangthok kadoriba Raija Bidhan Sabha mifamda Manipur gi wathok loisina ba poram yatpina ba CPI Manipur State Council na takshili Serolamada dolasina hai Raija sigi MLA humpuna mifam masida lan na sigi waroisin gi wapam masina hian lumna lawbaga loinana masigi waroisin porak na ba poram yat kadabani Raija Bidhan Sabha mifamda nupigi sentok laihanna ba warep launa basu all Manipur nupi marup na hairi Serolamada lupasina hai handak pangthok kadoriba Raija Bidhan Sabha mifamda nupi singidamak
अखनब पैकेज अमा पीबीदुना हंदकी लान असिदा अवाब मायोकनरिबा नुपीसिंगिदमक सेंथोक लंबी लैहनब सरकारना थबक पाइखतनबा तक्सिनबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑल मणिपुर नुपी मरुपकी ngarang पांगथोखिबा चहीगी ओइफम मिफमना वारेप लौरे मिड डे मील वर्कर्स यूनियन मणिपुर की राज्य थाकी मिफम हयंग अयुक पुंग 13 इम्फाल की इराबोट बाबन द पांगथोकनी मिफम असिदा अनौबा ऑफिस बियरर सिंग खनबग लोइनना मिड डे मील वर्कर्स सिंग मरी लेनबा वाफम कयागी मतंगदा खनगनी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम की मखादा क्वालिटी एजुकेशन पोरकनबा महिरोई अमदी महिरोइसिंग सिंगी इंफ्रास्ट्रक्चर फगत हनबगी पांडम द पाइखत पथबक सिंगी मनुंग चन्ना यंग राइटर्स एडिटोरियल क्लब सेम्बग लोइनना नोंमगी ओइबा इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा लिवा सराइदे लेबा जेएनबी चांदेल दंगसी पांगथोखरे थौरमदुदा एकोगी चांदेल पाउमी जीरे मोयोना कम्युनिकेशंस की हिरमदा रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांखी तुंगदा ड्रगना खुनाइदा पीरिबा चैथेंग हाइबा हिरमदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी चांदेल न सिंदुना लायकपा चांगदमनबा अमसु पांगथोखी पाउगी मरकथना अतेनबा ब्रेक अमगामुक नुपीदा अमदी नुपासिंगदा तोइना नागनबा थाइरोइड की अनाबा मखल सुना येंगबगा लोइनना मणिपुरदा अहानबा थाइरोइड स्कैन की फैसिलिटी लेरबा AOI बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल थाइरोइड कैंसर की हाई डोज आयोडीन थेरेपी की खुदोंचाबा पीबगा लोइनना CMHT PMJAY हेल्थ कार्ड अमसुंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंग की सु खुदोंचाबा पीजरी डॉक्टर सिंगना ट्यूमर बोर्ड फमदुना अनाबा सिंगी लायेंगदा चाउना मतेंग पांगली अकुपा मरोलगी दमक NABH फंगलबा AOI बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबैसोई इम्फाल ईस्टा तानबियु आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना हाइरी मालेम की तंगदु लेतादबा फिपम लेजरबसु भारतना सेल थुम सामाजिक अमसुंग राजनीति की लमददी मालेम की फिदम नफम ओइबा फिबम अमा लेहनबा ngamli राज्य सभा अमसुंग लोक सभा की अपुनबा मिफम दंगसी राष्ट्रपतिना लेबाक असि तुंगी मिरोलना 2024 फाउबदा साउखटलबा शक्ति लेरबा अमदि थाबक ngamba भारत अमा उबा फंगलगनी हाइना फोंदोखी सेनबा सही 2025 भारत की GDP चादा 3.3 हेंगेटकनी अमसुंग सेनबा सही 2023 चादा 3.3 दगी 3.9 फाव यौरब याय संसद की सभा अनिमक्तंग असि केंद्र की सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमन पुथोखिबा इकोनॉमिक सर्वे हाई लौ सिंगु अमसुंग सर्विसेस सेक्टरना लैबाक असिन सेल थुमगी ग्रोथ की चांग हेंगेटपा ngamhalli केंद्र की बजट हयंग सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमन संसदता पुथोकनी हौजिक सानबगी पाउ मंगसाताबम प्रेमानंददगी उत्तराखंड युम्बु ओइदुना हौजिक चथरिबा कुथार 9 सुबा नेशनल गेम्स ता मणिपुरना सनागी तकमान 9 लुपागी तकमान 3 अमदी सेंजेंगी तकमान 3 पुन्ना तकमान 13 लौब ngamkhre गेम्स असि ngasi humni chanpa numita manipur gi weight lifter S Vidyarani Devina nupi gi kilogram 55 gi kanglup की स्नेच अनौब रेकॉर्ड थम्बग लोइनना सनागी तकमान अमा अमसुंग एल नीलम देवीना सेंजेंगी तकमान अमा लौब ngamखी नुपीगी किलोग्राम 63 ता एस निरुपमाना सनागी तकमान अमदी के रोसिलताना सेंजेंगी तकमान अमा लौखी ngasi sanakhiba busugi masanada nupagi taijanda kangjam monisna sanagi takaman lawkhi aduga wahengbam bhumeshwarna senjengi takaman ama lawkhi masana asigi nupigi gunahuda en malemganbi taijanda KH Vidyarani chanuna nupagi takaman amam lawkhi aduga nupigi kilogram 53 makhagi senda eventa oinam Vidyarani na senjengi takaman ama lawb ngamkhi wusu masana asigi nupagi kilogram 35 gi makhagi senda eventa TH Jodajit final changkhre बॉक्सिंग मसानागी ओइना नुपागी किलोग्राम 52 मखागी कांगलुप्ता हाइस रॉबिन्सन अमसुंग किलोग्राम 35 मखागी कांगलुप्ता हाबोम सनायामा फाइनल चंख्रे CRPF की मंत्री पुखिदा लेबा 55 सुबा बटालियन ना CRPF की IGP मणिपुर अमसुंग नागालैंड की मखादा 35 सुबा शहीद मनोरंजन सिंह मेमोरियल स्टेट ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट मतंग थागी अहुमदगी 35 फावा इम्फाल की तागेल पाता लेबा साइगी आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड हौरगनी वाशिंगटन थागचरी प्रेमानंद अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइरी राज्य सरकारना चाखत थौरांगी थबक कया पाइखतपगा लोइनना शांति अमसुंग महौसागी तंगदु लैताबा फिबम हंचिलहन्नबा कन्न होनरी राज्य की वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी विभाग नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अमसुंग मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन की मरक्ता याना वारोल अमंगसी चही तौनख्रे
राज्य असिदा रोड सेफ्टी मन का मरी लेना नियम कायना गाड़ी थौब थिंगनाब थबक कया पाइखतली संसद की सभा अनिमक की अपुनबम मिफमदा राष्ट्रपति वा ngang लोइनना संसद की बजेट मिफम ngasiदगे हौख्रे अमसुंग सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमणना हयेंग केंद्र की बजेट पुथोकनी पाउ लोइजरे।